Asgama, yn ie, fa mi a fia, agos yn ie, ha mi a fuaigheil, ha mi a fia a cuibhreag-aodainn son ma fiúir, a ha fydach hawns na crecyn, fawr fel na real tjena gra, gymbiag cuibhreag-aodainn ar hylodynnu nŵr y fesydd, tyfa mwy yn taiach. Sio. Cuibhreag-aodainn. Agus ysgas gyfel eisiau gopr iawn yn lab, a eisiau'r son cuibhreag-aodainn science o lyfiach. Mae sio ha stuchen elements agus y lehech agus. And you be me a foil cildach edrych y fel beakeren agus change and agus tubican agus y lehech. So sin gyma dahach. Ag yn dosig hy feimach cwrwyd a snahat. Sio yn snahat efo mi a chlacw leis a chlo yn bini y rhain mi. Ach yn sio bi mi a chlachig snahat bec bídeach. Agus feimach sna. Stocha gymbiag snathlia nas frecariche, ach dyrich gus yn bysif a feichen nas dichen. By mi a chlacig sna dw. Agus chwydioch a feimach gyda'r shisir agus Paul agus shisiryn pinky hanyel sin cwdrymach bi shisiryn afysdiach a gopr ach ni sio gwladjir creachan. Mae sy'n grys cuibhreag-aodainn ha achad rhi ceir pís yn môr agus ceir pís yn beca a iarag. Agus mae fes paterin y chlàraich Jane of cinnteach gyfel da fís geciart. Ysgas gan byd bilf. Agus ha pater yn gylwr rhainger yn etalin. Agus isiar lam a màsg yn dwy sio yn ach na fiawn ans fel pleats. Ysgas gyfel ecyn nas glua rhys dydyn. Mae sy'n hyd rwt. Cwr sna drosol yn sna hadagad. Agus foil ychydig sio. Gach pís. Mae sy'n bi da agad môr. Agus da agad bec. Agus Jane of cinnteach gyfel yn pater yn hyn. Yn le yn y chiart. Rhychela nŵr y fes to foil. Okay, ha yn ceir Agam. Da 3 ceir. Da bec, da môr.
agus níise is gas go bhfuil seo na cearcail nuair a bheith sin gan teondaigh cha bhí sin a laigh ré mar sin mar a héil sios rin pinky mar a héil sios rin pinky ag gear trí cearnagan amach as a chríoch. Ach, is is pinky agam, mar sin gearra mé a thula chríoch. Right, gear mé mar sin. Agus aníis foiile mí an dá fís bec. Seo fís bec. Agus is mór. Foiile mí an dá fís bec rí chéile an dá chríoch. An seo agus an seo. Chanel acad rí trí cearnagan a dhearag ach dhearrí mí na críochan seo leis na sios ar an pinky ciú déirich go bhí seo beccan na scibalta. Cheannich mí na sios ar an pinky bhí an garis agus is fér tala mé. But cardis had go my family. I guess Jane seo go ceart teomdaigh sin go ceart agus níise foiilí mí na críochan seo gus an bhí seo na suaithe ré. Okay, níise seo an rota ha cad dora ha an pís bec agus dá fís mór agus ec an stán déanamh cinnteach go bhfuil éitilthe nan riamh. Mar seo sin a dul rí chéile agus foiilí mólach agus bún. Okay, agus a réist sgas go bhfuil cám anna seo bhí acha trí cearnagan a dhearag amachchas ach ní mé sin leis na sios ar an pinky. Agus déanamh cinnteach dé an tuibh a bhíos ar béalamh mar a simpla bhí pátaran an tuibh seo bun as ceann mar sin ha mé a géirí seo ar béalamh agus agam rís a thularit a teondaigh amach aníis
ach anna seo ha an pís mór agus an pís bec rí chéile agus an pís mór a réist agus mar sin ha agam rí tíúndag etir an pís a bhíos béalamh agus an pís bec. Seo Fasce déanta. Aníise fuaigheil mí an mólach agus bún gus an bhí sin na suaithe ré. Okay, channeal ach rud daán agam rianamh agus jarri mí na críochan gus an bíad skipolta. Agus fili míad mar seo agus foiil míad. Agus ha seo déanta. Is sitting í elastic nó dippin na chuir trá na seanalin seo agus phiùthair a chuir an a-mhàinn chuir phiùthair an sin agus sin sin chlàraich éideach. Doma fiúla.